Svi zapadni narodi imaju odgovarajuće mite. Oni se stvaraju i vezuju najčešće za određene istorijske događaje. Kako će Francuzi posmatrati Francusku revoluciju? Da li će posmatrati sve njene aspekte? Da li će se odreći proslave 14. jula? Neće. Kako će posmatrati Amerikanci 4. jul, donošenje deklaracije nezavisnosti, 18. vek? Kako će posmatrati nekakve činjenice koje su notorne činjenice, ne znam, da je George Washington bio robovlasnik i nije bio jedino on, jel, i tako dalje. Pa kad pogledate deklaraciju i vidite, jel da, kako sva ljudska bića imaju isto pravo, da vidite, to ne važi baš za sve. Zapravo u svakom narodu nalazite na određenu mitsku priču. Međutim, postoje mitovi koje povezuju određene narode u određenim momentima i vezane su jasno i za ekonomiju i za politiku. Znači, ne može se ta kulturna strana odvojiti skroz. Poslednji živi mitovi koji su kod nas bili na ovim prostorima su bili partizanski mitovi od 45. pa nekih 20 godina posle toga. Dakle, to su mitovi koji su otprilike ličili na nešto što su i Amerikanci uveli kao bitan element stvaranja novih običaja i stvaranja nove nacije. Mi i danas imamo mitove. Mi danas imamo mit zvani Evropska unija. To je jedna priča koja ima mitsku sadržinu u smislu idejnog osmišljavanja gdje ćemo i kako ćemo. Svaka nacija, kao i drugi veliki kolektiviteti ljudski, zapravo ima neku vrstu manje više koherentne mitske priče o određenim pitanjima, koje su redovno zajednička. Odakle smo došli? Koja je naša otadžbina? Koja je naša, eventualno, a vrlo često, sveta zemlja, gde su kosti naših mučenika, na primjer? Koje je naše zlatno doba koje smo proživjeli? Zašto smo pali? Jer uvek ima ta priča o padu. I šta treba da radimo i na koji način da dođe do neke vrste, da tako kažem, vaskrsnuća. Kada nam tako kaže odustanite od svojih mitova, tu u prevodu znači odustanite od sebe. Dakle, kada govore o promjeni svesti, kada dođu iz Evropske unije, bezlični činovnici, šrafovi u administraciji Evropske unije, kada vam kažu da je potrebna promjena svesti, oni ne misle samo na radne navike. Oni misle na ono što su nas učili očevi, dedovi, bake i prabake. Dakle, oni misle upravo na odricanje od ovog. I već se piše nova istorija srpskog naroda, koju ne pišu samo anglosaksonski i nemački istoričari, nego i srpski istoričari, u kojima se izvor svih naših nevolja traži u Kosovskom zavetu. Pa bi onda Kosovski zavet bio izvor neke naše stalne islamofobije. I onda se objašnjenje čak i za Srebrenicu ne traže u zločinima vojske Nasera Orića na Srbima Podrinja, nego se traže u Kosovskom zavetu.